Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna pa sa teseryetay wita alawas na pauluan. Probinsyana, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Ne, anya ka di manan di pagrurudam tanakarupangat ka. Masarak ngamin karagiti babae, bro. Apay manan, adda ngamin ken kati amin, negosyo, kinabaknang ken posisyon. Isu akamatan da kadagiti babae. Di ka katagyaman, bro. Kasuron ko ida, tatira ang kwartak ti kayat da. Saan da na pudno kanyak? Lalakiro da. No adda dwa wenno talo anang aramid. Saan nga amin, bro? Agpapadadaan ang loko kanyak. Nakitak anak i-date iti sabali manan di kaayan ayat ko. Kaasi ka, mate. Saan kamat ngamin anataer akas kanyak? Agora ka man. Sa dinugayam itataayan ti kontratam, gayem ko nga inhinyero. Iti may nga ili ijay probinsya, bro. Adda kontratak apasdag. Madipod nagturpos ka iti senior high. Di ka makapagtuloyin iti kolehiyo balasang kaw. Anya nga rod ngay, nanang. Awan mat ngamin pagadal ko iti kolehiyo. Iso nga rod ang nalagip ko ti aglako-lako laengan. Ay, sika pa yan timang papaadal iti kabsat mo iti high school. Iso nga rod nga ikagumaak ti aglako iti agduduma akan kanen. Tapno adda maitid ko nga allowance na ang mapanagadal, nanang. Ay, baglakit din, taada ka akaduwak para lakaw. Kadagiti na iluto tapang merienda. Imbaglaangan taad dama-dama nga aramidan da apasdak iti asidag. Kat dagiti trabahador iti construction ti adu nga aggatang. Kadagiti isursurmaw. Ada babayadan mo iti pagadalan, nanang. Ada ka di pagbayad ko. Nakabayad at titaduma akakaadalak. Ay adamat na itad ni manang mo at Cherry idinalpas na nga insursur ti inluto mi abanhanak yo anak. Kat, ada nga rod maitid yun, nanang. Alaam di daduma Jay mabate, kat igatang mi manan iti iluto mi nga isursur mi ka ni manang mo. Imbaglakit di ta nasingpat ni manang. Nalaing nga gisursur iti naluto yo apang merienda. Ay wan, balasang ko. Isusun na pi man ti bigaw ang nakargaan iti makan, kat mapan na isursor. Si kamot gayam, insan Imelda. Naimbagpay kan ka. Taagad-adal ka ija syudad. Diyak ngamin kayat nga agnanayonak dito'y lugar tayo. Ha? Anya ko matidakas na ti agyan dito'y lugar tayo. Insan. Kat no nagbasit nga ili dito'y lugar tayo. Awan dudurasan na. Awan pa'y mall dito'y akas ni jay syudad. Addan tumat siguro. Addadakkel apasdag ang maaramid dita asidag. Mall sa kano? Mall? Diferensya latta dito ikan ijay syudad. Awan pa'y universidad dito Mapan ijay syudad dagiti agtuloy iti kolehyo. Sayang, tadi ka mat makadapaw ijay syudad. Wen nga rod, insan. Ngam, addan to siguro idadapaw kon tumat ijay syudad. Sa anak mo't siguro nga agnanayon diti probinsya. Si mangpet ka mo gaya man anak ka po ijay syudad. Awan nga minan allowance ko, nanang. Sa maysa, agbayad akon iti upa iti kwarto a paggiganak. Ay, dayta itamanen ti parikot. Ay, tapos man gaya man itabulan. Panagbabayad manen iti abang. Ala, mangiremedyo akmanen iti pagbayad mo iti abang mo. Pangiremedyoan yung ngay, nanang? Padasag ti mapan mangibagakan ni Kabagis Lucia. Pangalaan kumamat ngay ni Auntie Lucia. Awan trabaho na? Kanayon nga aglako ni Cherry iti kankanen ije maararamid apasdek. Bareng nakaurnong da. Ay,
No siya, jak lakit di kaya ti mapanagla ko iti kankanan di ta kalsada. Never. Nababa a klase ti trabaho. Nakapasyar ka mo't dito'y balay, manang. Ay na, kasapulan jay ka anakam ti pagbayad na iti abang na iti kwarto nga abangan na. Ay, agpautang ka man pa iti kwartayo. Ay, naranaamot a pinagbayad ni Lili ti matrikula na ti kwartami kabages. Ay, jay daduman Ited mo, takasapulan jay ka anakam kabages. Jay nabate, kat igatang mi iti iluto mi manen nga ilako mi kabages. Awan mo't sabali a pangalaan mi. Ay, isun ati ipautang mo, tabayadak tumutlaeng. Ay, di pa'y kat awanan ti ilako mi kabages. Saan kami ka din nga aglako, aging gaadi mo mabayadan? Kat, anya ngay nga rod, masapul ko nga rod. Ay, pasensyakan ka bages. Gamiin ka mang kita iti sabali a pagutangam. Kasapulan nga aglako kami, taawan sabali a pangalaan may iti usarin may. Adamot lang ka din na utang nyo kani Auntie Lucia, nanang? Ay, saan nga ron nga agpautang jay sinalbag? Pinagmatrikula ka no ni Lele. Kunak nga ipautang na tipuunan da. Di namot kayat. Anya nga rudan nga iti pagbayad ko? Ay, inak mang kita iti sabali a pangiremedyo ak. Ay, numakaturpos ka lang kat isuda ti agkasapulan. Ay, jakmet ida tulungan. Uray agpakpakaasida. Masigurado ka may mayak tumatlaang tibiyag ko ngam dayjay at cherry. Agad adalak. Idinto ta isukat saan? Ay, lakit day. Agam saan mo pa pakpakitaan ida iti maday. Tama nga no adanto kasapulan tapay kadakwada. Amin ka di anakirelasyon ken ka, kat insukat da ka, bro. Siyak ni nangisina ka dakwa na. Tanaduktalak nga aramatan daklaeng, bro. Kasano ko mati panangaramat dakin ka ako nam? Dumawat da di kwarta. Inton kwan, makitak ida sa balit ti kadit da. Kaslar aramatan dakla nga pagbagasan. Sos, panangloko nga rod ti kasta nga aramid da, bro. Tinasayaat, mangaram ka manan iti sabali. Saanan, bro? Jak siguro makasarak iti babae anapod no. Tilang kinabaknang ko ti almananda. At danto latta, bro. Nangruna no taga-probinsya. Ado ti probinsya na anaumaken na takneng. Taga-probinsya ko nam? Wen. Ado ti napinta sa probinsya na, bro. Saan kanto magbabawi? Agsubli ako ni Jay syudad, nanang. Adan tumanan classic inton Lunes. Agawid ak tumanan inton maibos ti allowance ko. Sige ay anak ko. Ay, imbaglakit di Tada na utang ko kani maridista. Kaano kayo ngay ngagbayad iti nautang yun, nanang? Ay, inton mabalinan nga ila ko, tay imula may kanitatang mo. Iso saan da ka pinautangan ni Auntie Lucia? Ta saan da makalako no saan kayo pa ya makabayad? Ay, siguro Day tamot ti kunana. Awan ka no ti igatang da iti iluto da, nga ilako da. Agduduma samat ako nayo tilot-luto da. Ay, kompormiditan ati madalapos da agatangan sa da iluto. Ni Cherry ti masabat ko. Nakaisuson iti bigaw. Yak! Insan, agsubli ka kadimanan iti syudad? Wan tay nakituloy ti panagadal ko. Imbagman, tadi ka mabain nga agisusoon iti bigao nga agisursur. Naimimbagan ti kastoy, ngam ti mapanakit din makipalpalama. Agpalama? Una yan. Agam no siya, jaklakit di kaya ti kasta trabaho. Nakasusuon nga aglaklako. Yak! Panagkunak, awan matdakas na iti kastoy at trabaho.
Jack manamukan ka. Alang arudan. Inka isursor day talakom. Tay nakmat ija ayan ti pagluganak nga agpasyudad. Sige, insan. Uray ka na yun nga gisursursor. Napu daw latamat ti loka. Siyak nga day jay syudad kat nangisit ak. Nangisit tumat nga ni tatang ko. Amam ka diti kanayon nga umay aglako itikan kanan ditoy. Sir, nasingpot a babae dayjay. Balot inana. Ken addamay sa akabsat na nga agad-adal iti high school. Nakaturpos ka diti high school dayjay a babae. Awan pagadal na, isuasan na nagtuloy iti kolehiyo, boss. Kapidwak. Bilibak mo titik hinaanos ng aglako. Balasang. Kan napintas may mat. Manmanutikas kan kwa na. Agpay suday ta kunam, boss. Adu ti agrayo kan kwa na. Ngam awan ti ammo kasi nung batan na. Adaman isingasing ko kan ka bro. Babaan iti dayto yung aramidam. Makasarak ka iti babae anapudnokan ka. Anya? Apay ko mati babae. Tapno adamanan mang pasakit kan mang loko kanya. Saan bro? Ket babaan iti dayto yung anapanunot ko. Makasarak ka iti nasingpet kan saan arupat kwarta a babae. Kasan ako maasaan na rupat kwarta? Agpapada da amin? Kastoy na ay. Agpamarang ka saan abak nang. Agdisguise ka. Anya? Parigatak ka din ti bagbagay, gapo ka na kita babae. Never. Saan mo akabaalan ti agbiag akas marigrigat? Iso asaan mo akayat apadasan ti bagbagak, ha? Nambarak ko mga pamarang nga marigrigat, gapulaan ka na kita babae. Salbag na kiti. Anya man ang tilakom kapid. Mabisinak, tanagkapiak lang amin itay bigat. Apay ngamin akapilaeng. Kat nadagsan ti trabaho ditoy, kapid. Amok ngamin nga umay kaaglako. Ay, ikanak, noon niya day talakom. Pamadpad itibisin ko. Puto tilakok. Sige, taikan ka. Nayunak. Pasurutak iti libre. Takaasi kamat, kapid. Agyaman naklaunay kan ka, kapid. Ado pa'y matisan mo nalako. Nasapa pa'y mat. Mapanak pa'y dita bangir nga ayan dagiti kakaduam at trabahador. Ado da pa'y mat dita. Trabahador matgayam ni Manong James, di tamar aramin apasdak, Manang. Wen, ading ko. Nasing pati engineer day ta apasdak. Taado ti nala na at trabahador at taga ditoy. Tapno makatulong kadagiti awanan trabaho. No, lalaki ka kuma. Ang mga no nagtrabaho ka mat ichay. Siguro. Saan? Tababae akmat. Awan mo't ti babae ijay at trabahador. Manang, nakita kong ti engineer da ijay. Danga na tinasingpat. Nakitak matan. Raumak ti panangala na kadagiti taga ditoy at trabahador. Uray, laborer laeng. Dakal atulong ka dagiti taga dito nga awan ng trabaho. Manang. Adda ka man kaya man iti syudad, bro. Kunak no adda ka pa iti probinsya nga ayan ti project mo. Kanayon ak ngagpasyudad bro. Tama nagiliwak ngamin iti pamilyak. Sayang, ta sa anak amaaddan iti pamilya. Apay kit din na saan bro? No manugot ka iti bagbagak, makasarak ka iti babae anasaya at tugan ka. Tapno anya. Tapno maadaan ka mat iti pamilya. Di mo kadikayat nga addan tumang tawid iti negosyo apagbanbanugam? Wanyag paysa. Asinon to timang tawid. Iso nga umanugot ka iti ibagbagak bro. Damag ko nga adu tinapingat nga agdatdaton ken ka anak kao. Adda nga agpayso, nanang. Ngam, awan pa'y planok maipapan iti day tabanag. Numabalin, agadalak ko ma. Angam, awan mo't pagadal ko. Sayang nga agpayso ti kinasaririt mo. Nalalaing ka pa'y ngam ni kasinsin mo nga Imelda.
Iso asa anak pa'y atumapog kan ayat, nanang. Makauray dayta. Sapay kumata sa anak ama in love ako nada. Huwag madkit day, anak ko. Saan ka maibusan iti lalaki? Ado dita ti lalaki. May mayat matlaang no natanang maipapankan ayat. Ngam ti agapura, nanang. O anya bro, mayat ka kadi iti sing-singasing ko. Nga niya, bro. Mangdutok ka iti mapyar amang imanihar iti negosyo. Jay amum, adi na baybayan. Ket, nodan madutukak, kasano? Sumurot ka kanya kay probinsya. Ket agpamarang ka at trabahador ko. Kaya't mo asawan, umayak agpala iti construction site. Saan lang mo't nga agpala ti aramidon ti trabahador bro? Adda nalaglagan nga ipaaramid ko kan ka. Kas kumay ti para iyawat iti hollow blocks kadag iti agas asintada kasta kade. Ket una, amumat kayam. O anya, umanugot ka kading agbalin at trabahador ko. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy te serya tayo itaalawas na pauluan. Probinsyana, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, ganiti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito yung estasyon. Agyaman kami iting kay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas nasingpat kan nagagat ni Cherry nga aglaklako iti kankanan. Baknang mat a negosyante ni Edward ngam kagura na dagiti babae, gaputa kunana, alinuko da kano, tatila ang kinabaknang na, tikinayat da kankwana. Insingasing ni Arthur agayem na, nga agpamarang amarigrigat, tapno makasarak iti babae anapudno kankwana. Papagayam, denggan tituloy te serye tayo itaalawas anapauluan. Probinsyana, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Saan lang mo't nga agpala ti aramidon ti trabahador iya bro? Adda nalaglagan nga ipaaramid ko kan ka. Kas kumay ti para iyawat iti hollow blocks kadag iti agas asintada kasta kade. Amumat kayam. O anya, umanugot ka kading agbalin at trabahador ko? Tapno di mo ko naakabutan ko at trabahuan ti trabaho na iti marigrigat. Awatag ti karit mo. Ngam na awan makitak amay karikan na pudno a babae. Panawan ka. Ay sos, nula ko mamakitam ti kursunadak a babae a paraken ka, ay na, jakla mo asawan. Anyaya ti galad day ta a babae. Masiguradom ka de, akayat ko no kas pangarigan? Narigat lang tagsasao bro. Ngam na saysayaat, no si ka mismo ti makakita. Anya day tayo susuon mo anak kalaba, manang. Adda nakita ka nagpuros iti mais di tadaya. Ginatang ko, taiso ti inlingtak nga ilako. Ay naimas day ta. Nalaglagan pa ti trabaho na, tailing tamlaang. Ti suman kat mabaybayag, tagbalkot ka pay. Wen nga rod, iso nga imbes adikat ko matigatangak. Idi nakitak day ti amais, ison ati ginatang ko. Imbag ata naranaam day ta mais, manang. Nagurdarak pay nga ikandak tumanen inton bigat. May mayat, takapuros, nasamit pay. Ginabayagan na puros, kat natamna yun. Nalipatag gayam nga imbagakan ka. Adagiti daan ti aramatem, wano alaem akawas mo iya probinsya apapananta. Anya? Pati kotsem, saan mo nga itugot? Ti kotsek ti pagluganan ta. At dayamat laborer a di kotse. Wanen, boss. Tungpalag ti magam. Kasta, agtungpal ka iti amin nga ibagak. Tapno saan ka amabuking.
Nagrigat lakit din ti agbiro kiti napudno a babae. Manjaksan. Tapno itod mo laangan kadagiti saan mo akab kabagyan ti kinabaknang mo? Kasano agpaiso no lakayak ton. Oh, apa yan napaulimak ka? Mayat ka kadimot lang iti bagbagak. Wenlatan, boss. Oh, adda ka barbaro akadwa tayo dito eh. Inalaklatan, takaasimat. Awan trabaho na. Unlatan sir. Narigat ti awan trabaho na. Iso akin na siya kat inalakon dito eh. Awan gayam. Edward tinaga na. Siyakmat ni James, kabsat. Inala na kami mat ni boss. Gaputa, awan pagtrabahuan mi. Narigat sa dati a trabaho. Ang anusan latan tapno adama ko na a trabaho, kabsat. Amang nusan ka lang narwam. Kabayatan nga agbayag ka. Saan to na narigat? Gumatang kayo ni Tisuman. Naimas ti timpla na dahito'y asuman. Da kami amis mo tinang luto. Kapid, hig mo dito eh. Gumatang kami kan Edward. Kabarbaro akadwami at trabador. Ay, mabit lang kapid. Ado pa'y mat. Lakwak pa'y dagito'y adda dito'y. Kita ang mga numaybusan kami kan Edward. Di ka madanagan, kapid. Ado pa'y tilakok. Dito'y tiim mo na ngay mayak. Diyay to mabati, tiinak isursor. Kasta ka day. Amangan kunak maibusan kami. Sapay na imas day tasuman. Addaytan, kapid. O sige, mangalakan iti kukwayo iti kadwam ako nam. Siyak pay lang timang bayad. Takas-kastrak day to kadwami. Kasta ka di? Ay, kaasimot nga rod no saan pa'y nagsweldo. Ilibrem nga rod, kaasimot. Mangantan Edward, naimas ti suman aluto ti kapidwak. Inlibre nak mo tan iti soman, bro. Kasusweldo mi ngamin idikalman. Linawas nga itad ni boss ti sweldo tayo ditoy. May mas ti soman ala ko na. Kapidmam kanina niya nagpinta sa balasang. Kapidmot ngamin ti awag yo. Wan bro, nasingpat day di kapidwak. Imbag ta kayat na ti aglako kat balasang. Idi nagturpos iti senior high. Saan na nakapagkolehyo. Naglakon iti kankanan, nga ilutluto da iti inana. Oh, anya ngay bro. Kaba alam ka di pa iti agtrabaho akas construction worker? Wala di mo mapampanunot. Kanayon ka di nga umay aglako iti kankanan, diyan naglako itay. Naimbag man ta di mo kagura da di abalasang. Ay sos, no awan ko maasawak ay kat arambak da di. Manmano ti balasang ang makaiturad nga agisursur iti lako akan kanan. Itaman pa nga dari na mo a babae bro. Simple a babae. Sayang, tasaan na nagtuloy ti kolehyo. Mabalin na nga ituloy no kayat na. Tanakaturpos mo't iti senior high. Mabit lang mo't yung pat-atawan na panagadal na no kayat na. At dapay universidad ang mga i-offer iti trisem. Talulaang atawin kat malpasan. Umay ka di manan aglako ita, jay kapidwam iti kankanan. Nalabit. Nulakat nagluto da iti inana. Umay lakid di aglako manan. Naimas di suman ngayon lako na di kalman. Pasaray sa bali ti ilako na nunaduma. Nusan na puto. Banana kyo. Kanda duma pa apang merienda. Nasaririt ka di, idi iso ti agad-adal. Ay, una. At dapay award na idi nagturpos iti senior high. Sayang lang, tawan kwarta busbusen na nga agkolehyo. No adda mga sponsor iti panagadal na. Kaya't na nga tanga ituloy iti panagadal na. Ay, lakit di Hangam, Asino pa'y ita, ti adda na saya at ti panagpampanunot na, amang sponsor iti panagadal na. Ay, panagbabayad man nga tan. Iso anak kaaawid ka, anak ko. Ada ka di pagbayad ko, nanang?
Amangan no awan manen. Inla ko ni tatang mo, jay dua akalding na. Isunat ti pagbayad mo. Ay, nagsaya atin nanang. Kunak no ing kayo pa'y agrimedyo. Napaninla ko ni tatang mo ti dua nga anak ti kalding na. Ay baglakit din tadadakkel ti anak dagiti kalding. Ni insan, Cherry. Aglakla ko kadi pa'y laang iti agduduma apang merienda, nanang. Muwan ti samot kaadwan agumatang kenkwana. Kat dagiti trabahador iti maararamid anak kalapas dag. Amang ano Armanda. Kat makiasawa di na oras. Ay, no trabahador matlang iti construction. Ay, anyan to nga iti klasit panagbiag na. Ay, agregregat tulatan na. No siya, jak kayo ti agpalpalalaan nga agaram kanyak. Day tati unay ko kan ka anak ko. Kita amat ti pangisagsag makam iti bagay. Ne, si kamot insan. Nagawid ka man gaya man. Anya ngay mananday tayong susun mo. Kas kalabak-baketan akanayon anak kay susun iti bigao. Insan, awan matdakas na ti trabaho. Amang ano adagaram kan ka, construction worker. Makiasawa ka din? Awan pa'y planok ang makiasawa, insan. Nga ta? Amang ano ada construction worker, anapingat nga agararam kan ka. Awan mat Innakla-aglakla ko ijay. Adamat kitigan ka na ita. Ngam no siyak. Jak tutupan, tikas kadakwada. Insan, saan mo kumaatagibas sitan tipada a tao? Gapulang iti makitkitam akasasaad, wano trabaho na. Tinapatag, awan dakas ngar aramidan na. Taisakit mo pa'y dagiti padam nga awan ambisyon na iti biyang? Seryoso ka mo't, bro? Mabalin ka di ama-amuan no niya tagtartaray di taotek mo? Bro, ada planok amang tulong ka ni Cherry. Ngam kasano? Anya klase ti tulong? Di mo ko naatulungam ama panagla ko iti kanen. Sikawat. Alangan ngayon nak mo taglako. Anya nga rod ngay, kung na matulungam, Kaya't ko tagi-sponsor para iti panagadal na. Ngam, sikat ti agpamarang amang paadal ken ko na. anya, kayat mo apagadalan? Kat, anyan tumat ti supapak na. Adda amok amayat namang tulong iti kapidwam nga agadal. Ngam, iti may sa kondisyon pare. Mang tulong. Anya ko madayta kondisyon. Kabayatan ti panagadal na. Saan ama ki boyfriend? Ha? Sino ko madayta amang tulong? Tadapay kondisyon na. Tapno sigurado ang makaadal. Amang ano inton madamang agad-adal kat maki-boyfriend. Di sayang. Saan ko amas umbatan dayta, bro? Padasak nga ibaga dayta kan kwa na. Sige. Mapan kanto iji balay da. Kat ibagam ti imbagakin ka. At nangamin amok at umultulong ka dagiti awan pagadal na. Akayat dati makaadal. Nay, itapad pa'y anak kaumay ka dito'y balay, James. At nangamin imbaga ti katrabahwak, ante. Anya ti imbaga na, taumay mo pa'y ibaga dito'y balay. At da kanumayat amang sponsor iti panagadal ni Cherry. Iti may sa kondisyon, ante. Asinaw, kan anya day ta kondisyon. Kabayatan kanong agad-adal, saan kano ang makirelasyon iti asino man. Amo pa'y ngay day ta. Amangan no adan to supapak na day ta. Dayta ti saan kong amo, ante. Imbaga dala ang ngamin kanyak. Mas naawak man iti imbaga ti kapidwam ani James. Apay ka dinanang. Anya ti imbaga na kada kayo. Kan,
Nagkitaan niyo ka ni James? Imay dito'y balay, idiawan ka. Imbaga na, nga da ka numayat amang sponsor iti panagadal mo. Ngam, iti may sa kondisyon. Ha? Asino nga'y dayta, nanang? Katrabahuan ka nun ni James. Dayta mati ko na itay. No katrabahuan na? Kasano ko maamatulungan na? Katrabahador matlaang. Kaya't asawan dayta. Pada tayo matlaang amarikrigat. Saan ajay trabahador a mismo? Am-am muna ka no. Anyat ko na ni Cherry, bro. Kumanugot ka di. Awan ni Cherry, di na panak di balayda, bro. Ti inana tinakasaok. Kat, imbagam iti inana ti imbagak. Un bro, hangam. Agdwa-dwada. Amang anuan niya kano ti supapak ti amin. Di na ka di kaya ta makaadal ti anak na. Kayat damat. Hangam, di da kayat ti mga ramat iti sabali a tao. Kasta ka di. Sayang nga rod no kasta. Makaadal ko ma. Tapno saan nga aglaklako iti kankanan nga agnanayon. Apay adi ka nagpatulong iti ibagbaga matao. Tapno nakaadal ka. Ket saan ka kumaakas kanyak a construction worker laeng. Nabiit pa'y anam-amok niya itawa ama nagtulong. Sa may sa nataengan akon. Mabain akon nga agadal pa. Seryoso ka kadi iti ibagbagam apa ng tulong mo kini Cherry? Well bro, adasim kan nga asik kan ko na. Ta may sa abalasang ket kayat na tikas di klase ti pagsapulan. Bro, di mo kadiam mo at ayat ket mangrugi iti asi. Adan samot na magbaliw di tatimang ka na pusom. Adayamat natang ka na puso. Iti ngamin kalabas, kaguram dagiti babae, gaput ako nam nga agpapadadaan ang loko kun ka. No adda umasidagkan ka, daras mo ti pumanaw. Nagiti empleyadok dagijay. Darasem dati umasidag kanyak no dandanin panangan wenno panagmimerienda. Dahil jay lang tinapatag kadakwada. Jay mailibrik kadakwada. Intun kuan. Madamag ko nga dagayam sa bali akadaikdan. Si kamot gayam, kasinsin Imelda. Iyam amukan ka ti katrabahwa ki construction site. Isun Edward. May samat at trabahador ay pagtrabahuan? Madlaw unay ama inaran kayo akanayon. Takas lanaksep ti kudilyo. Ha? Si kamot. Agpapada tayo laeng. Uray si kamot. Saan kamot anapo daw? Idin tuta aggigyan kay jay syudad. Imbagla kanyak. Taada ambisyon ko iti biyag. Iso nga agad adalak. Ngamda kayo ngay. Kas tayo latan iti agnanayon. Unay daytan, insan. Nangag ko ti saritaan nyo. Kat saan samat ang maiparbang ti imbagam. Ta isakit mo, dagiti padam nga awan ambisyon na iti biyang? Dita kayo manlangan? Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy te serya tayo itaalawas ang napauluan. Probinsyana, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, ganiti direksyon, Virgie Paglay, musika, Dante Martinez, computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito yung estasyon. Agyaman kami iting kay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas iti pan nakakita ni Edward ken ni Cherry. Simken ti asina kat kayat na atulungan nga agadal ti balasan. Ngam di na kayat nga ipakaam mo nga iso ti mang sponsor. Impaidanon na ken ni James ti panggap na ngam nagdwadwa ti ina ni Cherry.
Iti maysang aldaw ang nagsasabat da James, Edward, ken Imelda iti dalan. Adda nangeg ni Cherry ang nagsasaritaan dagiti tallo. Papagayam, denggen tituloy ti serye tayo ita alawas ang napuluan. Probinsyana. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Imbag kanya, tada ambisyon ko iti biyag. Isong agad adala. Unay daytan, insan. Nanggagkuti saritaan nyo. Kat saan samat ama iparbeng ti imbagam. Taisakit mo, dagiti padam nga awan ambisyon na iti biyag. Di ta kayo manlaangan. Pasensya amon ti kasinsin ko. Mailawan na ti agsaw iti makapasakit no dadduma. Nasingpot kayo mat ka ni James. Apay may duma ti ugali na kada kayo adwa. Nailawan na la siguro ti imbagana. Pasensya amon. Nakulaapan la siguro ti panunot na. Hintayo man ka na James di balay da Cherry. Talukuyan ta nga agadal. Ibagata si katimang sponsor. Talaga ka di anakayawan na ka ni Cherry? Ad-adda pimingat ti gagar ko amang tulong ken ko na. Gapo iti ugali ti kasinsin na ani Imelda. Apay, anya ti ugali ti kasinsin na ako nam. Nadlaw ko. Aga po ta agad adal iti syudad. Kat di namatan ipirpirit da James ken Cherry. Oo, sige. Gaputa makita ka sa balin ti panakilangan mo kadagiti babae. Saan ka apayan? Padasan ta kasarita no kayat nati singasing mo. Kaduan na ta ni James. Ngam sikat ni makisarita kadakwada nga gina. Nakaumay kami dito balayo. Tadda ko maisingasing mi kada kayo, nana. Anya ka di day jay, engineer. Ibagayo laang no anya tigagarayaw. Adda nga minamamok ama nagtulong kadagiti nasaet nga ubing. Diyo ka di kayat apagtuluyan ti anak yo iti koleyo? Ay, kayat mi engineer. Agam, kasanungay ti pagyanan na ijay syudad. Saan ko maawatan? No anya dagiti itulong ti kunayo at tumulong, sir. Adda ti mabalin namang sponsor. Adamat universidad ijay syudad nga sidag iti dormitoryo dagiti babae. Mabalin na tagyan ni Jay. Kat no interesado lakit di nga agadal ti anak yo, maituloy na ti agadal. Hindi charity ka sa uyo, sir. Ngam, awan mo ti mabalin ko no kasapulan na ti kwarta, sir. Awan ti problema anyo iti daytanana. Makaammo kami iti amin akasapulan na. Pudno ka di dayta, sir. Wen, kitilaan kidawin mi. Agadal anaimbag iti kasta kat makaturpos. Liklikan na pa'y ti makiinnaram. Mayat ka kaday iti ising-singasing da. Agpay sungata, nanang. No ka aglakaw, padasam adamagan ka ni Engineer Arthur. Agpay sumot siguro ti bagbagana. Sige, padasak man, nanang. Kasla ngamin agdwa-dwaak. Kasla nasingpet mo't dayjay nga inhenyero. Inala na pa'y nga ro, dagiti tattao dito'y nga awan trabaho na, takayat na kano ti makatulong. Sa bagay matkit di, ah. Nasingpet, kunamot ni Kapidwa, James. Anya nga ron ita ti pangedeng mo. Mayat ka kade, iti ising singasing da. Engineer, naimbag abigat yo. Kaya't kumanti agdamag maipapan iti ibagbagayo ka, no? Amang sponsor iti panagadal ko. Umanugot ka kadi madlaan? Sir, anya ka di dagiti kasapulan? Tinasayaan, kita iti online dagiti requirements. Dagiti masapol mong i-submit noag-enroll ka. In search ko matkit din, sir. Mabalin ko ti mangala kadagiti requirements iti nagturpo sa kapagadalan.
Nasayaat. Dandanin ti pa nag-enroll. Tinasayaat. Ibagam ka da James ken Edward, takaduan da ka amapan nag-enroll. Amo ka din ni Edward, sir? Wen, amo na ti araramidan na. Itad ko kini Edward ti pagbayad yo, no ag-enroll ka. Katimbagayo ka no at dormitoryo ang pagyanak ngay, sir. Binilin ko ni Edward, isunti makaammo kada kayo, numapan kayo ijay syudad. Hello. Oh, umay kami dita. Anda kadwa ka babae ka lalaki. Di dak awagan iti sir, no boss, ha? Awagan daklatan itinagan ko. Mawatan nyo? Saan nyo nga ipadlaw asak ti bosyo? Oh, nawatan nyo. Sige nga Rod. Laglagi pa nyo ti bilin ko. Bye. Agdiritso tayo ti balay ti sigud nga among ko. Ijay tayo pa amapan, sakbay amapan tayo ijay universidad. Nagigyan ka dito syudad, Edward? Nabayag anag janitorak iti dakkel a balay. Pimanaw lang amin ti among ko, tanapan iti abroad. Sino nga iti adda iti dakkel abalay ako nam? Ti katulong a kabagyak. Iso ti adda iti dakkel a balay. Imbagak pa'y kindi nga ilakam na tayo. Ta ijay tayo amangan. Saan nga taan nakababain? Saan? Takabagyak nga rod. Makidagos tayo laeng met. Ayan mat ngay ni engineer. Ado ti pakakumikuman na jay no adda dito syudad. Umunapay nga umiliw iti pamilya na. Dito iti kun nakapakidagusan tayo. Wow! Nagdakkelan abalay? Bak nang talaga ti amom, Edward. Adda anak na amay sa abaro. Nungay arman na ka, di swerten. Saan na ka maikari iti kasta a tao? Ti kayat ko, padak a marigrigat. Tamasiguradok adinak isukat. Adda ka din marigrigat nga agararam ken ka. Adda, ngam awan pa iti panunot ko ti makirelasyon. Agadalak pa'y nga umuna. Sa anak mo't maibusan iti lalaki, taado dita a lalaki. Ikagumaam nga ron ti makaturpos. Madamdama, mapantayo iti universidad, tag-enroll kan. Sapay la kuma, tayo iti masakbayan, kat may kariak tumot amang iyon no iti ayat ko ken ka. Da kayo man di masabat ko, auntie. Napan ka di man naglako ni Cherry, Jamar Aramid apasdek? Saan balasang ko? Kinadwaan ni James kanti inhinyero. Tamapan ka no agenroll. Agenroll, auntie? Sa dino a vocational school? Ay, saan a vocational school, balasang ko? Ijay ka no ayan titraysim nga universidad. Anya? Kat no nangina ijay a pagadalan? Pangalaan nyo nga iti pagbayad yo. Ay, di ka no engineer ti mag-sponsor. Iso ka no ti makaamaw. Anya? Agbalin ka di itan akabit ti anak mo? Ay, saan adakas ti anak ko? Kanasing patmat ni engineer. Day, payakas ka tilangam asimang poit. Kas kala nakakita iti alalya. Kasladyak mamati, anapan ka no nag-enroll ni Cherry. Ejay pa'y nangina nga universidad. Pagyanan na kumangay iti syudad. Iti ka no dormitoryo, nanang. Pagadalan ka no ti inhinyero. Ay, anya ngay nga tati supapak ti panang paadalda. Adan sakat milagro ama pasamak. Day tamat ti atap ko, nanang.
Ay, ada ka din da manang mo, Cherry. Adadan, auntie. Kadwa na matlaang da manong James kan manong Edward. Da, ada pa'y jay ganggan na at trabahador. Da, apay akadwada? Iso ka no ti imbaw ni engineer anang kuyog kada manong James kan manang, auntie. Saan da akadwa jay inhinyero? Saan ka de nga iso ti sponsor ni manang mo? Ado ka no ti pakakumikuman na. Iso nga imbaw na da manong James kan manong Edward, amang kadwa kan ni manang. Imbaon na ida. Okay. Naka-enroll ka din ni Cherry. Uwan ka no, auntie. Mapanto ak eskwela, numanglukat ti klase. Pudno ka naun ang naka-enroll ni Cherry. Kuna ni Lilay. Imo na ka nag-eskwela iti makatawan. Iji trisem ti pagadalan na. Agidan kaminton nga agtorpos. Ay day tangarud ka. Tidakas. Naka-enrollan. Idinto tasi ka. Kat saan pa eh. Tawan pa na i-remedyo kapag enroll mo. Umapalaksa. Agidan kamikit din nga agtorpos. Kasanon, katjak pa'y mat naka-enroll. Ay, urayan tamala ko ni tatang mo manaon ti kalding na. Ti mapaglakwan na. Isaw, ti aramatam. Inkayo man kit di ka sa umat ni inhinyero. Ta-sponsoran naman ti panagadal ko, nana. Imbay kayo mat dito construction site, nana. Anya ka diti masapol yo? Ti inhinyero, ti masapol ko. Saan nakasken ka, ti kasapulak? Ayan ti inhinyero. Amang ano dapat iji kampo, nana. Mapan kayo lata ijayan. Apay no inkayaban, takasaok. Ay, ayan ni James. Awan pa ni James ta nasa papay, nana. O sige, tenak ayaban ni boss. Kartingam, taad da importante nga ibagakken kwa na. Adamot bakit namang sapsapol kan ka, bro? Ikit samat ni Cherry day jay. Anya ko mati masapol ti ikit ni Cherry kanyak. Day tati saan ko nga mo, bro? Inkay jayan na, tap na maamuam. Brokon ko nam, inton mangig na katibakit. Ha? Ay, bun gayam. Nalipatak a boss gayam. Sige man langan. Anya nga taaya ti ibagana. Ay, naimbag abigat yo, engineer. Ay, nadamag ko nga minti inaramid yo iti kaanakak. Da kayo kano tinang sponsor iti panagadal na. Apay nana. Adda ka di parikot? Ay, kwa kuma, engineer. Ay, numabalin ko mamat nga iraman yo at tulungan ti anak ko. Ay, agkurang kami ngamin iti aramatan. Damagak pa iti gayam ko nana, no anya ti makunana. Saan ko madesisyonan ngamin day takit? Ay, kasta ka day, sir. Ay, agpakpakaasiak nga iraman nyo kumati anak ko. Nakasauyo ka din ni boss, nana? Ay, wen, aglisi ka di tadalan ko. Awan ti masapol ko ken ka. Isog kaya makasya ti ugali ni Imelda. Taday malaan na. Anya ti itantanamitim mo, sika at trabahador. Ay, awan na. O sige, panawan kayon. Ay, Imbagman, tamabalin lat tamot aman, daran ni engineer dayta at trabahador na. Imanugot ka diti inhinyero, itikid daw mo, nana. Ay, kasauna kanupay matigayam na. Numayat. Ay, ang asino nga taday jay agayam na. Nagkasat ni Cherry. Tanakasarak iti mang tulong ken kwa na nga gadal. Ay, numaamukla ko maday jay atao. Ay, ikagumaak agayaman. Oray siyak, nanang. Maamamok tumatlaang no asino day tatao. Ay, ingkanto kasarita ti inhinyero.
Dabagam no asino da iti a tao. Tapno mapanta makisarita kan kuwa na amismo. Anya ka rin imbagat-ibagat kang kabro. Ti amuda, kat siyak tinang sponsor iti panagadal ni Cherry. Mayat timbagam nagpamarangak ana panglaw. Tapno makitak tinasaya at kanya katatao. Adda ka din nakitam anasayaat, kan saan? Nasaya at unay dagiti agina at Cherry kan nanalo siya. Kastamat ni James. Nasingpot da kanyak. Kahit, tingay bakit nga imayitay? Nababa ti pagkitkitaan da kanyak. Kasano no maamuan da abak ng kagayam? Nabakbak ng kangadayo ng mitisyak. Ay, nakarubwat kamot anak ko. Papanam? Mapanak ijayan ti inhenyero, nanang. Inakdamagan, no asino tibak ng anang sponsor kani Cherry. Ala nga rod, anak ko. Ang ibaga na nga ta, no asino. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te serya tayo itaalawas ang napauluan. Probinsyana, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito yung estasyon. Agyaman kami iting kay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, imanugot ni Cherry nga agadal. Nagkukuyog da kada Edward kan James ang nagpasyudad. Saan nga imbaga ni Edward, abalay na tidim magasanda. Idinaamuan dagiti agina Salome kan Imelda ti amin. Simkan ti apalda. Kat napanmat ni Imelda kan ni Engineer Arthur. Papagayam, denggan ti tuloy ti serya tayo itaalawas ang napuluan. Probinsyana, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Nakarubwat kamot anak ko. Papanam? Mapanak ijayan tibak ng nga inhenyero, nanang. Inakdamagan, no asino tibak ng anang sponsor kani Cherry. Ala nga rod anak ko. Ang ibaga na nga ta, no asino. Damagag man, no nakasari tayo ti kunan ni nanang amang tultulong kadagiti mayat nga agadal. Dadya ka di. Pasensya kan. Awan ka no tislat para kan ka. Kasta ka di engineer? Di da ka di matulungan? Tapno makasaok jay tao? Kinagpaiso na. Amumot ni Edward tinasawa tao. Anya? Mo ni Edward? Ada ka di mat-ammo day jay at trabahador laang engineer? Uray trabahador lang ako nam. Ado ti muna. Anyamat ngay ti ammo day jay? Trabahador laang man? Napapaa talaga ti panagkitkita kan kadagiti agina nga email da kan Salome, bro. Bayam lang ito, bro. Awan na sakit abakrang ko. Ti importante kat matulungak ni Cherry. Iso ti rumba nga tulungan. Tanapakumbaba kan nasingpat. Iso ti na magbaliw iti ugalik amang gugura karag iti babae. O anya, mamati ka niti imbaga ken ka idi? Amakasarak ka dito'y probinsya ti saan arupat kwarta. Agpaisot ako ng bro. Idi nagpamarangak ang may salang at trabahador mo. Dakkel tinaitulong na iti kinataok. Kahit, kasano nga rod bro? Kaanom nga ibaga kini Cherry ti kinapudno? Inton magunod kon ti puso na. Kinapudno na. Imparipirip kon ti ayat ko. Ngam imbagak nga intro. A joke lang.
Awan mo tanti may agla ko iti kankanan dito eh. Sapay mabisina kon. Wan nga rod, bro. Saan lang agila ko na ti kailiw ko? Nang nangro na jaglakla ko. Ha? Anya ti kayat mo asawon bro? Kailiw mo ni Cherry? Naitatipod no. Ang saan mo kumang idandanon, ha? Nagparipiri paklaeng. Awan matdakas na. Tabaro ka. Kan balasang mat ni Cherry. Wan matkat eh. Iparipirip kung tumanan numadanon ti tiyempo. Awan dakas na. Kunak manen, bro. Ay anak ko, kasano da ito yan? Awan mo't ti maila ko ni tatang mo akaldeng. Tanaila ko aminan. Kasano nga roden ngay nanang? Diyak mat kayat ti agsardan. Mabayaganak nga agturpos. Saan ka di ako nada mabalin abas sit ti alaampay ayunits mo? Tapno basbasit mo ti bayadam. Mabalin ngam sa anak nga agturpos, itilas ti upat atawan. May tantan ti pa nagturpos ko. Ay kat ano sa mun Anya ngay nga road. Pilitem nga road no awan ti mabalain. Ay, naimimbag ti kasjay. Ngam ti agsardang ka. Lumbaan ako ni Cherry nga agturpos nanang. Unay matan. Ay, anya nga ta ay ti kasayaatan nga aramidan. Ay, Jack maaklaw nga abakan na ka jay kasinsin mo. Ay, ad-adda alumastog jay inana. Isungarod nanang. Inuy-uyaw ta, idi agisursur-sur, idi agkakanat alako na. Ita, sana parikot ti pagadal na, tadan mang tultulong kankwana. May kawak pa yun, iti kaawan ni manang mo. Uray siyak nanang. Awanin ti para lako. Da kayon ti aglako no adda ki ti pagadalan. Ay, anya ngay nga rud anak ko. Anusan ta, bareng makalong aw tayo no makaturpos ti kabsat mo. Wen nanang, inton makaturpos, siyak tumat ti agkolehiyo. Ay, bareng ikagumaam tumat ti agadal. Wen nanang, no addan tumat trabaho ni manang. Tulungan nak tumat siguro inton agkolehiyo ak. Ay, nalabit anak ko. Saan mo't nga imot ni manang mo? Namnamaag at tulungan na ka. Kaano nga tanga agawid dito eh? Imbaga na nga men, nga imbis nga agawid iti Domingo, agripaso. Kun aramiden na ti papaaramid da ijay pagadalan. Ni manang Emelda, agawid ka no, tao may mangala iti allowance na. Kasapulan lakit din ni Cherry ti allowance na itaalawas, bro. Asino nga itimangtad iti allowance na, bro? Kaya't mo ka diti sumurot manan iji syudad? Tayin-tayin ti allowance na? Ha? Kaya't ko ano isurot na, bro? Agpasyarak manan ijay syudad. Total, awan trabaho tayo iti Domingo. Makilugan tamanan ka ni boss iti malam ti Sabado. Tapno maitenta ti allowance ni Cherry. Nagkasat ni Cherry anak am-am mo kada kayo. Tapagadalan niyo diya kasinsin ko, bro. Mamati ka kadi ang mapagasatan kinasingpet ken nadalos ti panagpuspuso na. Edward, maragsakanag. Tayo may dakbinisita dito'y dormitoryo. Kasi iti sigod, inbound na kamang to iti allowance mo. At dapay mat nabati iti inted mo iti napalabas. Imimutam samot ng tibagim. Apay di mo pala nagasto. Dagiti lang importante mat tigat-gatangak. Saan mo kung mga imimutam tibagim? Amangan nagsakit ka. Mangan kakit di ka dagiti na sustansya tapno saan ka nagsakit. Mga anak mat. Sa anak ngamin agastador, Edward. Alam na tatuitid ko ken ka. Idulin mo. Tanod na pa ka sa pulam. Alda na kasaganang osaram. Ay, agyaman hak. Kat, idanon mo tinapalaos a panagyaman ko iti mangmangted ka na kita. Makadanon da ita panagyaman mo, Cherry. Dahil lang ka diti kwartak ama pa ni dyan syudad? Ay, uray kayat ko anayunan. No awan mo't nga rod ti mainayon ko.
Uray saan ko nga rod nga i-enroll namin ang subjects ko. Bawasak ti units ko ita. Anya ngay nga rod no di kasta. No day talaang ti remedyaw, tapno di kaagsardang. Ison at aramidam. Nanyamat din. Kanuak nga ngagturpos no kastoy. Naimimbaglaang ang ti kasta, anak ko. Ang agsardang ka. Aganos ka, taawan mo't nga rod mabalin tayo. Makapawan ganas no kastoy. Umuna lakit ding agturpos ni Cherry. Umadanin amalpas ti kontratak dito'y bro. Agtrabaho ka kadipay akas trabahador ko iti sumaruno a kontratak. Wen, ngaminton mapasungbat ko ni Cherry. Mapanak to ni ti opisina ti negosyok. Kasano ang mapasungbat mo? Kat di mo pa'y mo't inaram. Imparipirip kumutan. Imbaga kinto nagturpos. Ibaga akong ti panagayat ko kinkwana. Apagiso, malpas tumatan da ito si maruno a proyektok dito'y. Sa di naman ang ti sumaron na proyekto. Iti kabangi-bang nga ili. Extension ka naman ang ti pagadalan. Umay kami mananaka ni James. Una, alaag ni James akas may sa atrabador ko. Nagagat ngamin kan nasingpan. Hello, nakaawag ka mo't manang. Imbaglakid din, tadatiin sagot kanyak ni Manong Edward a cellphone. Oray siya karod. Sinagutan nakmat. Nagsingpot at talaga jay gayam ni James at trabahador. Ngamaguray ka man. No sinagutan na ka. Kaawatan, nga ado ti kwartana. Dayta nga rod matisimkan iti panunot ko. Inggatang namutan iti cellphone ti sweldo na. Armon na ka kumatap na agbalin amanong ko. Si Kamat. Angam inton aktor po sa katarman na. Awan dakas na. Kaya't kumot day di aparakan ka manang. Uray may salang at trabahador ta nasingpat. Pudno day takunam ading ko. Talaga anasingpat ni Edward. Ala? Sapay la kumata armon na kanto, manang. Manupay atawan sa kanto aktor pause. Dua pa yatawin nanang. Ita ko maatawan. Ngam nayaron sa. Gaputa saan ko anay-enroll ti daduma. Ay, kasta ka de. Ningay nga ta, Cherry. Kaano nga tamot nga aktor pause? Sigurado nga agturpusan itatawin nang. Ah, kasta? Imo na ka nagadal? Ngam, unaan na ka nga aktor pause? Ay, nagmalasan. No apay mat ngamin. Asaan akayat dya inhinyero ti mang sponsor iti panagadal ko. Ay, di ko na akon. At dalakit di milagro ang mapaspasamak. Iso apagad adalin na dayjay akasinsin mo. Lakit di nanang. Tanwag pa iso ama nagtulong da. Apay nga ruad, adidak iraman na pagadalan. Oh, si Kamat ti masabat ko. Papanam, saan mo't adito iti ayan ti pagadala na pag-iskwilaam? Si Kamot gayam, insan. Imay mi kinita kadagiti kakadwak ti pag-OJT-an mi apasdak. Ag-OJT kan? When insan? Ag-OJT kakadimat? When no, nalpas kan? Ah, ay, imbagada ka din ti pag-OJT-an nyo? Imbaga ni sir, akumporme kano kadagiti dua apakitulagan na. No asino kadakwada ti pag-OJT-an mi. Kasta ka di? O sige, adapay pa na. Day, apay analiday ka asim magpat. Idi magmagnak iti downtown. Nakitak ni Cherry. Akadwa na dagiti kaadalan na. Napanda ka nung kinita ti pag-OJT anda. Anya ayaday ta OJT? On-job training, nanang. Agsursuro da nga agtrabaho iti opisina. Naapa ay kasapulan ayaday ta. Wen nanang. Sakbay nga agturpos ti maysa a tao. Masapul nga agdalan pa iti kasta. Ag-OJT,
Tapno amunan to ti aramiden na no agtrabaho. Ay, kasta ka day. Katsi kaano mo't ngay nga ag-OJT ka. Sakbay nga agturpusak, nanang. Dua pa'y matatawan, sakbay nga agturpusak. Iso asaan pa'y amabalin nga ago JT, ah? Asino ka diti kinasarita mo iti cellphone mo? Takas la mariribukan ka, bro. Ha? Ay, kuwalang na dyan. Payaban na ka no, para ti may sa transaksyon. Transaksyon? Anya day jay, bro? Jay, nagyan na kiti abalay. Da pa kasapulan da kanyak. Mapan ka di jay, bro. Diyak nga rin mo. Ngam kasapulan da ka noonay. Masapol nga agpakada akpay ka ni boss. Agsubli ka kadipay akas trabahador. Nalapit. Dependento, no niya ti mapagsasaritaan mi iji papanak. Sika mo ti masabat ko, Manang Imelda. Imbag man ta nakaawid ka. Ni Manang, kat ado ka no ti aramida na jeskulanda. Iso ang mamaminsan ti panagawid na. Kun-kuna na lang, nga ado ti aramiden na. Pambar na lang, tapno saan na makaawid. Saan matakas dyan ni Manang ko Amom aya, kat di mo matbambantayan. Ay, jak mamati nga agpampambarlaang ni Manang ko, Manang Imelda. Oh, apay matartaranta ka, bro. Anda ka di parikot? Inawagan nak ti katalag ko iti opisina ti negosyo. Imawag ka no ti gayem ko a profesor. Kahit, anya ti masapol kan ka ti profesor? Pagsaritaan mi kano ti may papaniti panag-OJT dagiti interns iti pasdag ti negosyo. Jay profesor ti pakadalan da cherry. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ti serya tayo ita alawas ang napauluan. Probinsyana, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, ganiti direksyon, Virgie Paglay, musika, Dante Martinez, computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito yung estasyon. Agyaman kami itingkay panang tarabay. Ti napalabas madanagan da Salomekan Imelda tamarigatan da iti busbusan da para iti panagadal ni Imelda. Idinaamuan da ti dandanin panagturpos ni Cherry. Simken manen ti apal da. Kabayatan na, matartaranta ni Edward, tainyawag da kenkwana nga addaag OJT iti pasdak, tinegosyo na. Papagayam, denggan tituloy ti serya tayo ita alawas anapauluan, probinsyana. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Inawagan nak ti katalag ko iti opisina ti negosyo. Imawag ka no ti gayem ko a profesor. Anya ti masapol kan ka ti profesor? Pagsaritaan mi kano ti may papaniti panag-OJT dagiti interns iti pasdag ti negosyo. Jay profesor iti pagadalan da cherry. Maamuan dan sakit din ti palimad mo bro. Saan kumapay? Aprobak ti kayo ti profesor ang mapasamak. Ngem sa anak na tapay nga agparang akas akin kukwa. Dakkel talaga ti maaramidan ni Ayat. Inanusam ti nagbalin at trabahador. Tapno laeng mapanagnikam no saan arupat kwarta ti balasang. Aduda nga binanang loko kanyak. Napanagnikak at ilang kwartak ti kinayat da kanyak. Boss, apay nga awan ni Edward? Adda ka din ang ibaunan yung kenkwana? Adala na pan na inasikaso iya syudad. Inikak iti bakasyon na. Mabait lang matijay. Kasta ka day, boss. Mabalin ka ding agpakada, Ahmad. Tadagagara ki syudad. Itala ang agpakada ka. O sige, palubusan ka. Amangan no anya tigagara mi syudad. Babae ka di? Saan mat, boss? Adala kayat ko agatangan.
Kahit agbayag ka di jay? Saan mat siguro, boss? Agsubli ak matlaang numalam. Umintra ak matlaang inton bigat. Dito iti kalsada ang agturong ije dormitoryo da in San Cherry. Mapanak sa ije asidik matlaang. Saan ako nga tricycle? Kaslan ni Edward agman maneho iti dayta ako, che. Naka-sunglasses. Nakakurbata man. Imposible an Edward dayjay. Kaing-ingas nala siguro. Ay, naawan la sunglasses na. Kan saan ang nakakurbata. Ibagak an Edward dayjay. Agkakaingas da talaga. Dakkel, kan nangisit ti Maris ti sunglasses na. Isuasaan amadlaw. Imposible nga iso dayjay. Mapanakit din. Kumusta ka matan, Kapit Cherry? Nasaya ang taklat na. Agmay may sa kakading ay may dito syudad. Imunan ni Edward taimbaon ni boss. Adda sa imparamid na. Kasta ka di? Kunak no kadwam. Kailiw mo, saan ka de? Ang itay magmagnaak nga agturong ditoy. At dalin mabas ako, che. Talagamat nga ado ti aglabas akot che ditoy. Ta syudad kat nga rod. Ibagak ko maan ni Edward di agman maneho. Naka-sunglasses ngamin, kan nakakurbata. Disin tilaunay ti tsura na. Ang mga no agparpar mata kalaang, kapid. Ha? Kasano ko mga agmaneho ni Edward? Kan nakunampay, adisente, kan nakakurbata? Nilakit ni James niya nakita ka magmag na itigit ti kalsada. Kimita kanyak. Sapay ko matadinak na bigbig. Imbaglakit din ta saan ko nga inikat ti sunglasses ko. Hindi mo na gakit ti kutsek. Maduktalan dakat ko man ti palimot ko. Sana rumbang ang amwanda. Aging gaajak mapasungbat ni Cherry. Kaya't ko apaniknikan. No ayatin naklata kas marigrigat. Saan kat at ikinabaknan ko. Ada lalaki nga agman-maneho iti kotse. Akasla jay trabahador ni Inhenyero Arthur. Imposible. Pangalaan na kumangay iti sunglasses kan korbata na. Ngam, kaing ingas na. Ngam, imposible nga iso. Boss, adaman damagak? Amo ka din Edward ti agmaneho? Ne. Apay na damag mo dayta. Adda ngamin nakita ka kaing-ingas launay na Edward. Hangam naka-sunglasses, kan nakakurbata ngamin. Iswas anak kasigurado. Dayta ti saan ko nga mo. Dinamag mo kuma no ni Edward. Pinataray na ngamin ng tikotse, boss. Talaga kasaritak kuma no di na pinataray. Kasta ka di? Ado mo ti agkakaingas. Saan ka di? Wun matkid di boss. No amuna ti agmaneho, atapak nga iso. Amom ka di nagdamag ni James. No amom ka no ti agmaneho. Nakita na ka. Ngam naka-sunglasses ka no. Kan nakakurbata ka. Isong agdo-ado ha. Kunakon kat na nakita nak. Isa pinataray ko tilugan. Idin makita kitiigit ti kalsada. Imbaglakid din takas ti suot mo. Nabuking ka kuman. Saan pa ya panawan na maamuan dati kinasasinok? Dandanikan bro. Hon gayam. Imanugot ka kading ay pasdek mo ti pag-odyutian da Jerry. Kanda kiti kaadalan na. Well, nang tedak iti instruksyon.
noan na department ang mayasign ni Cherry. Tapno makasursuro. Talaga nga da planom para kan ko na bro. Binilin ko ti assistant ko nga obserbaran kan isuro na. Tapno makasuro ka iti trabaho iti opisina. Dandanin malpas ti OJT ni Manang mo, agturpuston. Adan to manang ko a profesional. Huwag garon anak ko. Maragsakan aklaunay. Masapul a pagyamanan tayo, tinang tulong kan kwa na. Uwan nanang, di na binaybayan ni manang anagadal. Inted na amin ang masapon ni manang. Uray ni Edward. Kanayon nga iso ti ibaunda mapanbangtad iti allowance ni Manang Mao. Iso ti may nga imbitaran tayo inton ag-blowout ni manang. Nanang, Wen anak ko, nasingpet mat dayjay kabarbaro agayim ni James. kanayon ka nung insultuan daan ti Salome kan manang Imelda. No makitak dayjay nga Edward, idawatak ida iti dispensar takababaeng. Umadani ka ayaman nga agturpos ni Cherry. No adala ko mamaramida, tapno saan pa'y ngagturpos. Mabainak ngamin, tay mo na ak anagadal, nga maudi ak ngagturpos. No, apay mo't anagbiit. Tatalula ang atawan kat agturpusan. Diyay ngamin nagadalan na, kat semester. Kan ada pinagbayad na. Saan anay tantan ti panagadal na? Sana kas kanyak. Anak ko. Ininot mo nga men. Tawan kat nga rod busbusam a kwarta. Iso ama sursurunak. Ay, nakaapal. Itaman pa nga kita tabalasang kaw. Dandani ka kadimatan agturpaos. Ne, kas kalamangin insulto, auntie? Nay, apay ka di balasang kaw. Dakas ka day ti dinamag kaw. Tapay amasuron ka. Kunayo tadamang tultulong ka ni Cherry. Iso anabit analpas. Siyak ngay, awan pa'y mayat nga agpautang dita. Ay, kasta ka day balasang kaw. Ay, pasensya ka, antasan ko nga amaw. Kunak nga may no agturpos kamatan. Madan tumat Saan kayo nga agapurado? Umuna lang ti anak yo, tadakat garud mang baybayad, iti babayadan na iti pagadalan. Ay, ulit ak ti dumawat iti dispensar. Saan ko nga inggagara? Masurunak ka ni Auntie Lucia? Damdamagan nakit din? No kaano ak nga graduar? Ay agpalastog manen aday ja babae. Gapo ka day, tadandanin agturpos ti anak na. Imbagak nga rod, aga po damang baybayad iti babayadan na. Kan, awan mayat nga agpautang kada tayo. Ay husto ti imbagam. Kahit anya nga iti insungbat na kan ka. Dimawat iti dispensar nang. Rumbang laeng. No siyak ti kinasauna. Amangan no nakangganyak iti saan amalamlamot ti aso. Ay na, imbagman ta nakaawid ka balasang kao. Nabayag adi ka nagaw-awid dito'y balay. Nalpasan ti OJT mi, nanang. Agturpusa kon inton umay alawas. Ay na, agturpos ka matlaangan anak ko. Yaman pa iti apaw ta graduar kan. Nanang, damagan tayon to kada James kan Edward ti tao anang sponsor kanyak. Taagyaman tayon to kan kuana. Ha? Kunak man no ni engineer. Saan ka numat, nanang? Am mo kanulaang ni engineer. Ah, ti amok kat inhenyero? Saan ka numat gayam? Kasta ti imbagan ni engineer. Nagsabat kami na minsan ijay syudad. Nanang, siya kundi mapan mangila ko kadagiti naluto asuman. Saan ka amabaen, ama panaglakaw?
May sakan ton adiadal. Saan mat adakas ti aglako? Tapno ibain ko kuma, nanang. Kunak no kasla ka ken kasinsin mo nga Imelda. Nga ikabain na ti aglakaw. Dilawon na ti panaglaklakom iday. Nababa ngamin ti panagkit-kita na iti agisursursur nga aglako, nanang. Wen, anak ko. Saan arumbeng nga ibain ti nababa at trabaho? Pudno day tananang. Ti agaramid iti dakas, ti rumbang nga ibain. Pudno day ta, anak ko. Nadalos a pagsapulan ti aglako. Saan mo't anian ti tinakasusoon iti bigaong agturong ditoy? Pudno ka ni ti makitkitak. Ni Cherry, saan ka di? Wen, bro. Isulakit di dayjay. Addan ditoy ni Cherry? Inaksabtan. Ha? Siyak ti mangawit itila ko na. Apay lang asabtem. Makadanon tumat laang ditoy. Amangan no nadagsan tila ko na. Saan anadagsen? Orayam kit di ditoy. Sige, tamapan ko sabtan. Tanapanan. Ay, di nan inuray ang makadanon ditoy. Edward, ape asim mabat ka pailaang. Umayak ijayan niyo. Nagawid ka mo't kaya man. Sinabat ka. Taamangan no nadagsan tila ko. Abitag. Saan anadagsan? Apay, amom ti agsusuon, tapno sublatam ako nam. Ha? Tapayag. Saan mo tamasapol nga isusuon ti bigao? Mabalin la tama tatapayaan? Sige, mapantan iti ayang dagiti kakaduam at trabahador, tapno gumatang damhet. Kumusta gayam ti OJT? Nalpas ka din? Juan, Edward, graduation min inton umay alawas. Itapay lang. Kablaawan kan. Ay na, sikat ti kaunaan anang kablao kanyak. Idinto ta saan pa'y anadanon ti graduation. Kasta ka ti? Umay kami ka ni James Ijibalayo inton malam. Apama na malpas ti trabaho mi. Da kayo mo't babaraos. Ay, agtugaw kayo tayabak ni Cherry. Ay, Cherry! Adada James kan Edward. Umay ka ditoy. Umayan, nanang. Idalimanak ko lang dagiti usarenta nga agluto manan inton bigat. Ay, urayan nyo basit, babaraos. Umayan ni Cherry. Nangalaki ti pagpalamiis tayo. Buko juice, ken adamot ten suman. Nagimasan kapid. Ay na, kanayon kumakastoy. Saan ka kuman nagtaktak pa, Cherry? Day talang matimaipay ko kada kayo. Basit lang nga ba nagdayta? Saan na ba si tabanag na ita? Kwa? Ada kumakayat ko nga baga kada kayo, Nana, Cherry. Ay, anya ka di day tabarok. Ibagam lang. Tangay dandanin agturpos ni Cherry. Kidawak ko ma. Nga ituloy ko ti formal pa ng kidaw iti ima ni Cherry, Nana. Aha? Ay, daamin kun kaakarbagan, barok. Ni Cherry ti kasarita may papaniti dayta. Sige, panawan kayo pay. Ada ka dimot lang namnamak. Iti naibagakin kay di, Cherry. Edward, nasingpat kan nagagat ka. Saan ka narigat nga ayatan? Ikanak lang iti sumagmamanupay agundaway nga agpanunot. Kan amumat, jak pa'y naggraduar. Sapay ko ma. Tayo ti kabita na panawan. Itnag mo ti pangadeng mo, Cherry. Inton graduation ko, amang dangag, Edward. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, ti paggibusan, ti serietayo ita alawas na pauluan. Probinsyana, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, ken iti direksyon, Virgie Paclay.
Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito nga estasyon. Agyaman kami itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Kat ita papagayam, isagot mi kada kayo ti paggibusan ti seryeta yu ita alawas na pauluan. Probinsyana, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Nasingpat kan nagagat ka, Edward. Saan ka narigat nga ayaten? Ikanak lang iti sumagmamano agundaway nga agpanunot. Amumat, jak pa'y naggraduar. Sapay ko man, tayo ti kabita na panawan. Yet nagmunti pangadang mo, Cherry. Intun graduation ko ang mga dangak, Edward. Marigrigat aklaeng. Kat sapay ko ma, ta di nakpaayan gapo iti kinamarigrigat ko. Saan ati kasasaad iti biyag ti may sa atao tikit kitaak? Ta saan akasta ti panirigak iti biyag? Agyamanak no kasta. Umadanin ti graduation ni Cherry. Mapan ka ka DJ syudad? Wan bro, ibagak ka ni James, ta kuyugan na ti inakan kabsat ni Cherry. Kuyugan na ita ko nam bro? Wan, itulod na ida iji balay, ta sana mabalin ang mapanda amin iji dormitoryo. Awan pagturugan da ijay. Kahit ibagam ka din abalay mo dayjay. Saan pa eh? Imbagak abalay ti among ko, ididimagas kami. Dandani nga roden maibutak-tak ti sikretom, bro. Anti, napan ka din ni Cherry J. Syudad? Ay, wan barok. Napandain sa gana ti aramaten na ijay ngagturpaus. Tayo mat nga roden ante. Makidagas tayo ijay balay ti among ni Edward. Awan nga ta ti among na ijay. Ang mga nodi na tayo palubusan barok. Ha? Imbaga namat nga ijay ti papanan tayo, ante. Intayo kid din, tapno san tayo amaladaw. Ada nga ta ni Cherry ijay. Wano, ijay pa'y dormitoryo ti ayan na. Naku namat ni Edward asukunan na kano ijay dormitoryo. Sakbay asumangpat tayo. Tapno may maysa ti pagrubuatan tayo, ante. Kasta ka day. Nagsingput-mut day ta nagayambaw. Jay nga ta sponsor ni Cherry. Agparang nga tamay. Adayo ka di pa iti terminal ti bus, iti pagdagusan tayo, abalay manong. No dito'y ayan tayo, asidag tanarwam tayo amagna. Ang unoy jay, adayo kunada, taaglugan tayo pa iti tricycle. Intayo nga roden manong. Nasaysaya at numakalugan tayo adagos iti bus. Da kayo nga rod ti ururayag. Intayo nga rodan. Barang makita tayo mo ti sponsor ni Manang Cherry. Edward, imay ka mo't dito yung dormitoryo. Umay ka dito umunag ka. In text ni James, nakalugan karon dananang mo iti bus. Imbaga ka ni James, nga ijay balay ni among ko ti pagturungan da. Umay ka ni ijay, ta ijay tayo nga grubuan. Itugot ko ijay balay ti amom dagiti arwatak nga agturpos. Una, ta ijay tayo nga grubuan. Saan kanton nga umay pa ditoy? Sige nga Rod, Edward. Mabit lang tainak pa'y alaan. O sige, ang mga nuunaan data dananang mo ang makadanon inyo balay ti among ko. At data manan dito balay ti amom. No at dada siguro. Ang mga no di da palubusan dananang nga agyan ditoy. Apay kit dinasaan. Probinsya ti paggapuan da. Kat awan pagdagusan da dito syudad. Sapay saan daan naruam dito'y syudad. Ta syempre, ije probinsya at talaga ti paggigyanan da. Ure, probinsya na da. Kat nasaya at matigalad da. Nasaya at ti ugali da.
Mabayag pa nga tadananang. Awagak ni James, tadamagak no dandanidan. Hello, Edward. Nakaawag ka man. Mabayag kayo ka di ba? Kasangsangpot mi dito'y terminal, bro. Mangalak lang iti tricycle pagluganan may. Sige nga rod, bro. Addan ni Cherry dito balay ni among ko. Saan kayon at umagaspay iti dormitoryo? Agyaman kami unay kan ka, bro. Saan kami ang makasubalit kan ka? Pakaragsakag tera aramidek, bro. Saan ko akasapulan ti subalit? Sige nga rod, bro. Urayin da kami latan dita. Nangag mo mati saritaan mi. Naka-loudspeaker mat. Wan. Edward, kayat ko ang makita ti sponsor ko. Saan ka di ang makaumay? Tsaka mo. Adagayam ibagak. Anya ti banag tinabayagan ngayon unloy kukin ka. Iriing kumanan nga ibaga Anya ka di dayjay. Imbagam nga itangaal daw ti panangyat nagmo iti sungbat ti arungain kukin ka apanagayat. Dayjay ka di? Gapo iti kinasayaat mo kanyak. Mom, nabayagan nga damat panagayat ko kan ka. Anya, ulit naman ti imbagam. When tisungbat ko kan ka. I love you, Edward. Oh, agyaman ako na, Cherry. Kunak no mapaayakan ka. Si kalaunay ti maikari. Maikari? Anya ti kayat mo asawan? Si ti maikari dito'y nanumuunay a puso ken biyag ko. Ang pangaasim di mo pa'y kidkid dawan nga agkalay satan. Bayan, pagsaritaan tanto na ita. Anda kamin, bro. Kadwak daan ti, kan Lili. Umunag kaya nanang. Si papanakilak amang ibaga, akaayan ayat kun ni Cherry. Kasta ka day? Ay, sapay ko ba? Tanaragsak kayo adwa. Tabukod yung matapanggadang dayta. Maragsakan naklaunay nanang. Ipapabalayo la tanto'y balay ko. Saan kayo nagbabain? Balay ko kung amatan, bro. Ang mga numangag nakati amom. Awalan yaman na, bro. Paisaganak tila misaan. Amangan tayon. Inak tumulong. Saan na, Cherry? Agyan tayo pa dito, itada pagsasaritaan tayo. Makaamudan iji kusina. Ay, sino nga tati aday tirwar? Inakman kitaan. Ha? Bro, kumusta? Da kayo ka din? Amumunti kayat ko asawain. Wan, bro. Dakamin ka ni Cherry. Kahit, anya nga ro dita? Amudan? Ha? Saan pa? Anya ka di dayjay, engineer. Ah. Anya ka di tirumbang amaamuan may. Kuha na. Di yung amin patyan amin nga ibagbagan ni Edward. Anya ti kayat yu asawan, engineer. Si Muro talakuman, idi inawis na ta ni Auntie Lucia, nanang. Ay, saan ko akayat ang makita nga agmartsada iti panagturpos ni Cherry? Sa bagay. Inton siyak matagmarcha. Saan ko matida nga awisan? No ko manapanta. Makita ta ko ti panaggraduar na. Saan aya? Naunaan tamat ngamin tinagkadkad. Inyawis mat ni Cherry kanya. Ngam, imbagak nga da importante nga ramidak. Sana bale? Madanon tumat ti graduation mo, anak ko. Anya ti kayat yu asawan, engineer.
Ni Edward tinang sponsor kin ni Cherry nana. Sana janitor dito'y gayam ko. Isu ti akin balay dito'y. Ken maysa, isu ti akin pasdek itinago JT-an ni Cherry. Anya? Apay nagtrabaho ka, akas laborer. Siyak ti akin nakamiti day tanana. Tinasayaat. Intayo kit di mangan. Mabisina kon. Sige, intayo na di kusina. Nakaisagana mo't siguro ti katulong. Grabe ka, Sir Edward. Apay nagtrabaho kay Jepasdak. Idinto tabos kagayam iti agduduma a negosyo. Di nag-awagan iti sir. Awagan na ka kasi ti sigod nga awag mo kanyak. Awan nagbaliw. Nakam ni Arthur dagin dyan na pasamak. Di dak pagdamdamagan ta ni mabisinak. Mga anak pa'y. Ay, mangantayo ko na kuma. Kasano ti pa nagsubalit mi kan kabarok. Si kagayam ti sponsor iti panagadal ni Cherry nga anak ko. Inaramid ko dayjay. Ta nakitak ngamin ti kinagagat ng agla ko. Idinto tamay sa abalasang. Ay, anyan ang nagsaya at ti pa nagpuspusong barok. Madamdamalaeng, umulin iti entablado ni Cherry ang magawat iti diploma na. Ading, apay adi ka matagtagari? Manang, saan mo't gayam agagangay at trabahador ni Edward? Milyonaryo mo't gayam. Mas daawak nga rod iti imbaga ni engineer. Ti amok, gagangay lang akas kada tayo. Big time ka, manang. Agasam, nagdakkel to'y balayda. Ti CR, nagdakkel. Kaslamotan iti kwarto, tayo di balay tayo. Bilibak iti pa nagpamarang na, akas gagangay a tao. Diyak matukod a panunutan, no apay a nagpamarang at trabahador. Jack ni namnama, amag na kumlaude kamot gayam. Apay adi may magbaga. Kablawan ka, my love. Thank you, my love. Sorpresak mat aday jay. Ang basit lang day jay a sorpresak. Ang ti sorpresam kada kami. Grabe. Ay, nakablaawan ka anak ko. Kung naknugagangay ka lang agturpos, di mo imbagbaga amag na kumlaw di kagayam. Agyaman ak nanang. Isagot ko day tapang madayaw kada kayo. Ay na, sorpresa timpayo adwa. Kablawan ka, kapid. Agyaman ak kapid. Agyaman ak unay kada kayo amin. Baligi tayo dagitoy. Ta nagtitinulong tayo amin. Agyaman ak unay ken ka. My good impostor lover. Imbag ta good impostor, sana bad impostor. Apay anag pamarang ka. Kasasayaatan nga impostor. Simbang petmet dalusya. Nakakutsida may. Tiyemot agnagan iti Edward at trabahador tinag-drive. Kotse siguro ni engineer, kat iso ti nagmaneho. Ammo gayam ti loko ti agmaneho. Win nga rod. Ay, apay anadagsen ti darak iti day dyan loko. Uray siyak nga rod nanang. Nadagsan mat ti darak kan kuana. Kuna ni James, adakkel kanumot ti na itultulong na ka ni Cherry. Nasingpet kanumot. Nasingpet la siguro, tadakayat na. Ang mga no agrayo ka ni Cherry. Na siyak, Jack man la kayat. Trabahador laeng. Umay kayon, tasimbang putan in take out ni Edward Amakan. Umay kayo kanu ayaban, kung nadaan ti Lucia kan Cherry. Blowout? Pangalaan ko mamat ngay ni Edward. Milyonaryo mat gayam da jalo ko. Saan nakas kada tayo? Anya! Ay, ulit man timbaga. Ha? Agpaiso ante.
Milyonaryo ni Edward. Isugayam tinalimod anang sponsor iti panagadal ni Cherry. Anya ti trabaho na. Taapay ako ng amilyonaryo. Baknang a negosyante, anti. Imay kami. Umay kami agkid daw iti dispensar. Gapo iti made nga impakpakita mi kan ka iti kalabos. Edward. Ay, kunami ngamin no. Linipat kong dagijay, nana. Ti kasayatan ita, kat agkakapyatay amin. Kat maragsakan ta sinungbatan ako ni Cherry. Da kami, nana. Ay, kasta ka de. Alda planok amang ibangon iti pwesto dananang iti syudad. Ti ila ko da, kat ti luto da iti probinsya. Ti agduduma, akan ka na? Juan, no kayat yo, umay kayo mat, taswelduan da kayo. Saan kayo mat nga gisorsor? Aglako kayo inyo mismo a pwesto. Umanugot kayo kade iti plano ni Edward. Amang ibangon iti pwesto ti kankanan ijay syudad. Awan matdakas na, auntie. Da kayon to ti kadwa ni nanang, no kayat yo. Tagtrabaho akto iti opisina ni Edward. Mabalin ka day, balasang ko. Wen auntie, kunana at ikano ipanagan na iti pwesto, kat merienda probinsyana. Ado ngamin ti mangayat iti merienda ti probinsya, tanaimas. Ay, awan, naimas ngagpaiso ti luto a merienda iti probinsya. Ay nabalasang ko. Nagasat ka kani Edward. Ditan papagayam tinaggibusan ti seryeta yu ita alawas a napauluan. Probinsyana. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Nagparangan dagiti papagayam yu iti radyo a kaskada. Mary Ann Nalika, Teresa Kalay, Virgie Paclay, Randy Castro, Roger Ramirez. Kanto'y pagayam yu, Joffer Anas Basit. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsakot kada kayo, ti NPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Dala, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Roma Kapitulo 12, versikulo 2. Saan nyo atultuladan dagiti ugali iti daytoy alubong, ngem palubosan nyo abaliwan na kayo ti Dios, ket pabarwan nyo kumaan-anay ti panunot yo. Ket maamuan nyo to ti pagayatan ti Dios, no anya ti naimbag, makaayayo kan kwa na, ket awan pagkurangan na. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno Candia. Sweet, anak ko, nalayos man ang daytoy balay tayo. Ipangato taman yung dagiti gamit tayo, nana. Ay, ngumat nga tumutan ti danom. Ipanaw tayo lakuman dagiti gamit tayo. Ay na, ayan na ngay ngatan ni Manong Mau. Awan matlangan. Kuna nang agpagasolina lang. Aging gaita, awan pa'y. Ni Tatang Mau, saan pa'y mo't anagaw-awid? Nangabak nga ta iti sugal. Mabisinak, nanay. Kurang di linugaw nga impakanda kada tayo dito evacuation center. Ay na anak ko, anusam ka dita ni. Nagadu tayo apakanunda. Kanayon lata, tayo ti adda dito evacuation center. Nukas nga adda bagyo. Kaano nga tanga agbaliw mataya ti panagbiag tayo. Ada kamot kayam dito evacuation center, aning. Ay, uwan manang. Tineksanak ni Sweet, iso nga imayak.
Agyaman kami, ante. Taimay ka. Adali makilo abagas nga itad ko kada kayo. 2 sardinas ka noodles. Husto mo't siguro daytan at tulong ko. Nayunamatan ama nang tanika si kami mat. Ay, husto daytan. Marwam kayo matan. Ibagam ngamin ka nagiti anak mo. Kastamatan ka nila kay mo nga agtrabaho da. Sige, mapana ko. Tanda pa'y meeting ko. Ipanton di driver ko dito. Itiitad ko at tulong ka na kayo. Nagsakit ngagsasao ni Antem. Kaslasaan kami ngagkabsat ngagsasao. Gusto nanang. Di kayo sangit na kasta. Nasakit tinakam ko kankwa na anak ko. Kapula ang tabak nangan. Kasla sa anak at tao nutratwan na. Adda kayo manayin? Tunggal adda bagyo. Always present kayo dito evacuation. Katanya nga rod ngay. Sigamat, sweet. Joke ko lang, dayjay. Nagsakit kamot amang rabakon. Ngam, apayasan kayo ngamin apumanaw iji alugar. Amuyo lang arudan alalayusan ijay. Ijayak anayana kandi makkel. Jakman amo ka nagiti naganak ko. No apay asaan kami apumanaw ijay. Anyangay, narakrak mo tanjay balayaw. Nakitam ka di? Katwan, nalabsan may kabayatan ti rescue operation may. Barang tarimaanan ni manong ko Nalabsak ni manong mo itay amagmag na. Agirig-irig mat. Nabartak sa manan. Rakrak tubay na ito yung balay. Apay nga ibagam ti kasta. Imbis ko maatarimaanam. Tanayangin idi bagyo. Masaduta kun. Nawalat panahon ko ang tarimaan. Sino ngay nga rot imang tarimaan? Nitata nga tibaw niyo. Ay, nabartag ka man ngaminan. Dani ako matibibiyang mo ha. Ala, naglisi kayo ti pagnak. Pasal-sali ka. Anya nga iti araramidem dita. Kunakken ka nga isaganam ti ka nagtamabisinak. Kasta ka kadilatan. Aglaklakay kalatan aman nugal. Nay, apay nga agsao ka manen iti kasta. Idi katengaan ti bagyo. Dakda kami kinisweet dito'y balay. Sa dino ti ayan mo. Amum lang aruda na napanak na kisugal damagem pailaang. Sugal kala sugal. Saan kamot nga rod ang mga baba? Igawan na kit din iti kanak. Mabisina kaon. Kayat mau, taad adda arak-rakak na ito'y balay. Tapno awan lakit nga rod pagyanan yaw nga agiina. Bayam, sweet. Ta-request ko kadagiti kakadwak nga umay da tarimaanan da ito'y balayo. Ay, wan man tani. Ay, nadadaulan ti diding na. Ay, nakaamamak no iti rabi Kunak man no kunam at tarimaanan ni manong mo. Nabartak mo atong galagawid. Saan ang makasarita ang nasayaat? Kanayon ang napudo ti ulo na. Nitatang mo ngay. Ay, manugal mo't dayjay. Pasaray saan nga agaw-awid. Takanayon iji sugalan. Ay, unay mo't dagitan a kapamilyamon. Adamot dagiti kakabagyan mi. Nga mabainak mo't adumawat iti tulong kadakwada. Nagbabak ng dagiti kakabagyan yo. Antim sa akin ko kay tidakal ang gasoline station di Taili. Wan, antik dayjay, kabisat ni nanang ko. Nauman sa namang tultulong kada kami. Gapot atunggal ada kasapulan mi. Iso ti tarayan ni nanang ko. Oh, anya, sweet. Nag-reply ka din ni Antem Amor si anak ko. Awagan yun Awaga mo na. Mabaina ko na mangawag kan kwa na. Agungot tumanan. Day talabain mo mo ti pampanunutam. Antem kabain mo kiden. Da kayon tupay kat pabainan na. Uray ata kabsat ko mat. Ano maya ti kwarta? Ibagam ana ospitala kat kasapulak ti kwarta. Kasano no maaman na saan apod no ana ospital ka? Ibagam nga rood. Sursurwemon ati agulbod. Ay, sigala kay. Nagawid kan. Na,
Sino ka kumangagsaw kanya kiti kasta? Kinusan ka na nagawawid? Nagbagyo nga dakalat ta dito'y sugalan. Ket, si Kangay. Agbarbartek lang matiam mo nga ramidan, ha? Nagawid ka kit din. Si Kati agawid. Kasta kaya ma. Tumakdar ka ditan, tagawid kan. Lakla kaya naman nugal. Hunamlan asino ka? Ha! Tiam mo di ka tutupan, eh? Apay at tinanong nakmatangay. Sige, umasidig ka ta pagdarag at talaga tabibig mo. Sanda ka tanglan? Ag dinanog kami man iti day talakay no isulti kayat na. Nanang, apay alintag ti rupa ni Manong. Ay, dinanog ni tatang mo. Anya, ay unay matdaytan. Imbag atad da naganawa kadakwada ijay sugalan. Kababainan ti kastang aramidan da. Ay, nag-reply ni Antem. Isan mo't? Nag-text ka no saan. Nagteksak, oray kitaan nyo Apay nga raw asan ang nag-reply. Kan may isa, mabain ako nga agkaratex. Ala, awagam ta siya ti makisarita. Sige, awagam. Hello? Hello. Apay, anya ti ibagam, sweet. Saan ani sweet na ito'y manang? Apay manan. Unay kamutan. Kasla sa anak akabsat. Kasla na umakan kanyak. Bimak ng kalaang kastakan. Asino ti sana mauma ka na kayo a pamilya? Dawat kayo adawat. Sursuruan nyo mo dati ang trabaho. Ti ko namkit day naimot ka. Apay, maitugot mo ijay langit, dagita akwartam. Anya na imot asasawam. Manipod ita, saan akon nga umasidagpaykan ka. Laksiden ka, nakabsat kaw. Bay! Ay, salbag. Ay, Nakaungat ka mat nanang. ay saan mo nga awagan day tang Antem? Imout! Pumanawak dito yung balay. Puro kayo amin nawan serbina. Ay, naanak ko, saan ka kumamot agumurgura akasta, Diyan kaya ta makita ti panaggrupan ni tatang. No kayat yo, iso ti papanawan nyo. Saan kumamot akasta, anak ko? Kagura na ti imbagak a manugal. Pudno mo ti imbagak a manugal Ipapudot mo met aday ta indasar mo amakan. Ipapapudot ko. Anya ti kunan ni Denbar. Pumanaw ka nun, gaputa din anugmaw. Ha! Awan gayam respeto na. Kababain ka dagiti tattao nga apa kayo nga agam Nasaysaya at no pumanaw day ta nga artak nga anak mo. Ayan ni Sweet. Agbasbasa iti libro na. Sweet! Umay ka man dito, oy. Apay, tatang. Ibatam man day ta libro nga igam mo. Apay manan. Ingka isungrod day ta a libro. Adula amin day ta pagsasayangam iti oras kan panawan mo. Adal. Iso nga idi pay nga ibagbagakin ni Sweet as sumardengan nga giskwela. Pudno, ti kunan ni nanang mo. Sayang lang ti kwarta iti panagis-iskwelam. Anya kumati maganab mo dita? Eskolarak. Saan da kapagad adalan? Iso asaan kayo nga agsaw iti kasta? Oo, nangeg mo ti songbat day taburidak mo, bakit? Kasta tinasursuro na iti pagadalan. Saan nakasumarda nga geskwela? Taada arapaap ko iti biyag. Diyak kaya ti maitulad iti day ti a pamilya nga awan masakbayan na. Bastos ngagsasaon! Kayat mo, tatungpaan ka! Ay huston lakay. Tilamanen pagpupudutam. Naabak kalaang iti sugal iso akastaka. Sweet, gusto daytan. Basa ka la basa. Agri-review ak lang. Nalpasan ti exam tayo, Uray. Kayat ko ti makalpas sa dagos. Mano a classmates tayon tinagikat iti klase. Gaputan na kiasawa dan. Ay, diyak aramidan ti kasta. Di ka man. Talaga mo't Kayat ko ti makalpas iti panagadal ko. Ni, Ni antik day ti umawawag. Mabit lang. Hello, auntie.
Hello, sweet. Ayan mo ita. Adaak diti pagadalan, auntie. Ay, kunakon kat. Umay ka dito'y balay inton malpas ti klasem. Adanas ka na pagsaritaan ta. Wan, auntie. Umayak. Nagdakkel gayam at talaga dito'y balayo, auntie. Ita ka kadila ang anak kaunag dito'y balay. Wan, auntie. Idiin may kami kaninanang. Saan akas to'y kadakkel dito'y balayo? Manungaminan atawan tinapalabas. Kitaam ita, naan-anay kan abalasang. 18 kun auntie. Katsapay kuma, tasaan ka maitulad ka ni nanang mo. Adi na inlepas ti panagadal na, tainununa na tinakiasawa. Saan nakakasta, auntie? Talaga nga ipaypaysok ti agadal? Amom sweet, kinapudno na. Maasyanak iti klase ti panagbiagyo. Iso nga ro day tatirason, auntie. No apay akayat ko ti makalpas iti panagadal ko. Amok akaguran akon ita ni nanang mo, gapo tadyak inikkan iti kwarta. Pasensyaan nyo la ko man ni nanang ko. Idi pa'y nga iyaw awis ko nga umay agtrabaho, ngam saan na akayat. Tamas kay kayat na ti dumawat iti kwarta. Gapo, tanalakalaang ti dumawat. Ay, wan nga rod, auntie. Jakman amo, no apay akas na ti ugali ni nanang. Nimat manong mo a Denver, artak mo't. Idi pa'y nga imbagak nga ikak iti trabaho. Ngam mas kay kayat na mo't ti agin inom iti arak. Amok no apay anak ko rapay ti panagbiag mi, auntie. Naamiris mo ka din, no apay akas na ti sitwasyon nyo. Uwan, auntie. Gapo iti kinasadot, bisyo, kan saan anasaya at nga ugali. Iso an nakatali ti pamilyami iti kinapanglaw. Nasaya at mo't no naamiris mo dayta. Nakasagana katulungan ka amang ilepas iti kursom sweet. Taamok ana idumduma ti kapanunutam. Agyaman ako nay, auntie. Nanang, anyo jay damag ko pagadalan ka no ni Auntie Mercy ni Sweet. Asino tinagko na iti dayta? Kano numero 1 nga imot dayjay nga antay. Saan ka di nga imbagakan ka ni Sweet? Awan mo, tinadakdakamat na kanya. Ang mga no giant iling agyan ni Sweet. Edi dakkel abalay ni Auntie Mercy. Anya, panawan na tayon. Saan yung ngay palubos, nanang? Awanan ti agluto ken aglaba no pumanaw ni Sweet dito'y balay. Namatimot adagos. Kaya't nakaday nga aramiden dalaang ababaunan. Lapdan yun ni Sweet a pumanaw dito'y balay, nanang. Kasi kayo lang, no si ka lang ti agtrabaho. Nasaya at nagawid kan. Nagapuak ngamin iti balay da, auntie. Anya timparamid na kan ka. Pinaglinis na kakaday ijay mansion abalay na, ha? Nanang. San kan nga agsublipay ijay balay da? Nagbabamot ti panagkitkita na kan ka tapaglinisan na kalaang. Pagadalan nak ni auntie, nanang. Nagkinaawatan kamin iti dayta. Agkahera ak iti gasoline station na, no awan klasek. Anya akahera, paglinisan na kalaang. Isukat akas to iti biyag tayo. Tas saan nyo akayat ti rumangay? Sadot kayo amin dito'y balay. Ay, di na kiramraman dita. Di na kita nakasta, Sweet. Ha, pumanawak dito'y balay. Kat baliwak ti biyag ko. Agbaligi ak no awanak dito'y. Kat jak kaya ti maipada ka na kayo. Dita kayon. Nagbastusan da ito aswit. Tumpaaksan. Ay, Sweet! Agsubli ka man dito, Sweet! Bayamon, tapudno met ti kunana. Puro tayo amin sadot. Iso nga grigriga tayo lata. Puro tayo dawat. Da kayo man ngamin ang naganak mi. Isumat ti pakpakita yo apagwadan. Isumat at itinulad mi. Ay, Ala, agbalbaliw tayon bakit? Manipod ita. Sana kun nga agsugal. Sige. Sanak matang agbartag. Kinagagat ti kasapulan, tapno rumangay ti panagbiag. Papagayam, ditaan ti nagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag.
Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Iti direksyon, Virgie Baclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kamitin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan. Kinapudno ken biag. Na inbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Matthew 16, versikulo 26. Adda aya magungguna ti tao, numatagikwa na ti entero alubong, nga mapukaw na met ti biag na. Awan ti maitad ti tao, apang subbot iti biag na. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Nag-text ni Kumari ta amagda, mapantakan no ag dinner iti balayda. Di ba kamasaan ta makapan? Kasano nga ni Junior, agurura iti balay, taday to ingkarik nga ayam na. Kaya't dalaan ka no akitaan da iti kagat-gatang taalugan. Bayam, awagak ni Antik ta asikaswan na ni Junior. Intun bigat munton nga itid kan kwa na day ta ay ayam na. Ay, makasangpet ta, kanayon na nakaturog. Saan tamat nga rod ang makasarita iti agsapa, taagap apurata asumrag. Pagkadanagam aya, kastamat amin itan. Awan pa yan oras mi nga agay ayam iti basketball. Diyak amo, no ayan nan, jay regalo ken kwa na abula, hindi na palabas sa birthday na. Ay, nagadulakit din na pampanunutom aya. Awagak ni Auntie. Ngala, iturong mo na ito lugan, iji balay da Kumari ta amagda. Auntie. Oh, Delia. Nangan ka din ni Junior? Urayan na kayo. Di na kayat timangan. Itay pa'y nga agur-uray ije ruangan. Anya nga oras aya sumangpot kayo. Marabyan kami, taada papanan mi, Auntie. Si Kanti makaamo amang pakan ka ni Junior. Paturugan to matan. Jay kano ay ayam na. Wan, itad minto inton bigat. Ay katwan na kayo ti makaamaw. Ado mo ti makan di ta ref, Auntie. Ala, siya kun ti makaamo amang isagana iti kanan na. Okay nga rod, Auntie. Kastapay. Bye! Tsak kaya't timangan. Urayak da mami kan daddy. Di nakpagungatan si ka, Junior. Kanam da ito insagana ka kanam. Marabyan da mami kan dadim. Kunamla ang dayta. Mangan kan tamaturog kan inton madamdama. Ala, ibusam da ita, ha? Talagaan na bayagan a plan-plan mo, miti mangawis kada kayo iti da ito adina. Puno dayta, kat kita man. Talaga progreson ti biag yun ya. Agasam man, nakagatang kayon iti brand new alugan nyo. Naipromote nga nila kay. Kat sika nga agur-uray kan samot iti promotion, kumare. Barang Awan ka di pa'y plano yung apasaronuhan ni Junior. Ay na, makauray dayta. Unaan mi pa'y ti karir mi kanila kay. Sa bagay mo't ket di Kandi mo dadaalan dayta nagseksi apang magim. Di naktultuladan. Ay na, dublin ti bagi. Mano abulan dayta sikug mo? 7 months Maikatlo nga anak min daytoy. Ay kat, alaan na tulat ta aninang. Sige panawan da kayo pa dito mare. Bagat, tamapan mi man kita anjay baro alugan da pare. Okay, pare. Talaga bumakbak ng damari delyaan niya. Uwan nga rod, kaano lang idi gimatang da itilugan da. Ita, gimatang damanan iti baro. Mayat ngamin ti trabaho da adwa. Naswertyan da ti trabaho ang maibagay kadakwada. Adayon anaseksexy ni Maridel yang siya. Masikuran ka manan di tabagim akon hakon. Kasano, naglukmag akon. Kat, naganak kagayam. Saan mo ka di ida ang apalan? Takitaan man, may sapay laang ti anak da. Iso da pa'y mat amayat ti biyag na, ti dida kayat ti aganak iti ado.
Naragragsak matlaang ngamin no adu ti anak. Isu nga ano santan. Saan abali analok magka, tanapintas kalata. Darasum ti agsukatan eh. Maladaw kan ijay eskwelaan. Damami kanda dingay. Napandan ijay trabaho da. Jak manan idan nakita. Aw, adto jay ay ayam mo ginatang da. Isu dayta. Oh, apay akaslasaan ka naragsak. Damami kanda diti kayat ko. Unay kalakit din. Nasken nga agtrabaho da tapno maited da amay na kayat mo. Madamdama kan ton nga agay ayam kalpasan ti klase. Mala umay kan, itulod kan ija eskwelaan niyaw. Auntie, Di ka madanagan. Adaak dito eskwelaan amang banbantay kini Junior. Kat, nangan ka di matlaang? Aywan, nagsida iti hotdog. Kun inyaramidak iti balo na a sandwich kun adda Diyos na. Anya nga iti kunana iti ay ayam aginatang mi. Ay na nakaragragsak. Perme iti laglag tuna. Ibagam nga igatangan min tumanan iti ay ayam ajay nangina. Ay kat ad-addamanin amaragsakan ano kasta. Okay, sige nga roden auntie. Tada pa'y meeting mi. Bye! Ay, awan man ang tilot ko. Di akong maawagan dagiti gagayom ko. Ne, ayan nga ni Junior ng agbuy-buy ay titibay. Ay, inwara naman latan dito'y dagiti kagatang da nga ay ayam na. Ay, Junior! Junior! Ayan mau! Junior! Apay, sa dino tinapnapanam, tanabas-basa ka. Ijay karayan. Napan kami laang nagdidigos kadagiti gagayem ko. Saan amabalin amapan kay di karayan? Tandak damami kang dadem. Nagburing mat ngamin dito'y balay. Kano nagadumang ay ayam mo? Awan kasarsaritak. Adaak mo. Agsilsilpon lang mat yar aramidam. Di nakmat kasarsarita. Saan mo pa'y akay at timakay ayam kanyak? Enton maminsan, saan kan amapmapan ijay karayan? Nawatam! Ay, narabyan kami manen auntie. Nag-overtime kami manen kan nilakay. Maawatak, Delia. Gat ni Junior ngay. Naturugan. Nasapa nakaturog tanabanog anagay ayam. Ah, kasta ka di? Ay na, kasta unay ti panaggusto na ijay ay ayam aginatang niyaw. Nangan ka di matlaang. Adutikin nan na. Insaganaak iti paborito na asidaan. Imbag man auntie, tanaanos ka amangas asikaso ka ni Junior. Ay kat siyempre apok gayam. Di kay madanagan auntie. Tanayunan mi ti sweldom. Ay na, agyaman ako na, Delia. Naglamiis matadigo da ito'y si Daak. Ay, saan kan nga agreklamo? Mangan kakit din. Duwata ko maamangan tapno adda kasangok. Mangan kan tag selpona. Damami kanda di ko mati kasangok amangan. Nagaduka nga arte mo na ya. Saan da masango, tabi da iti trabaho da. Nasakit ti ulok. Apay ngay, ay dapadapang ka man. Ay sus, nabara ka nga agpaiso. Kaya't ko ti maturo. Mala, ingka nga rod maturugan. Kaduan nak ay jesilid ko. Ay sus, nagadu nga arteng. Agbuya akpay a ititibe. Ala, ingka maturugan. Nakaturog pa imot ni Junior, auntie. Wan nga ro, Delia. Nabarang agpaiso. Patumaram tulatan iti agas. Wan, amok ti aramida. Si kaman laang ti makamo ang mga iwan kankwana, tani. Adamanan meeting mi kanila kay. Wan, siyak ti makaam mo. Di ka madanagan. Anyati ko na. Nabara ni Junior. Wan nga rod. Nabara itay. Di saan ka pailangan kumasumrak ita? Apay asaan? Kat ada meeting ita. Sayang ti promotion ko.
Ngam. Amo ni Auntie ti araramidan na. Ado ti anak na nga inay-aywanan na. Ay, Saan ka amadanagan? Awagak ni Auntie tapno mamonitor ti sitwasyon ni Junior. Ay, larpasan di buy-buyaak a drama. Sana bale, tanda pa'y sumaruno. Buyaak manan di sumaruno. Lola, Hmm, sakit ti ulok. ay na, agid da kalata ka day. Makain inumak. Ay kating ka mangalan ibaon manan. Kasarita ko man ni mami. Awagam ko ma. Ay na, busy da. Ala, ingka maturog. Di nakdisturbon nga agbuya iti drama. Lakay, basang amday ito pagiwar na ko. Adda article dito kin ni Kumari Adelia. Basaak man. Imbag man. Ay, makapaapal. Kunana ditoy. Baligi itilaksid ti amin. Ti pakasaritaan ti may sa babae asan asimuko iti arapaap na. Basaam adda dita ti interview da kan kuana. Congratulations, bakit? Na-feature ka iti pagiwar na. Ay na, nagadupay lang ti mangkabkablaaw kanyak. Rumbang laang Sigurado as sumaruno dito iti padpadaanak a promotion. Nagswerte aklakit din aya na addaan iti Mrs. Akasken ka. Oray si kamot ipanakal ka as si ka tinasawa. Iso asilibraran ta da ito abaligim. Ay sus, ayan nga'y dadilyan. Nagngaton ti gurigor ni Junior. Junior, anya ti kayat mo. Junior. Ay na, saan mo't abo mabati gurigor nan? Uray pinatumar ko ni iti agas. Awagak nga tadadilya, wano saan? Nakaturugan ni Junior? Wala, Aglibak sapay inton bigat taapay ko ma. Mailiw ako ni iti anak ta. Ada ni Auntie ang mga aywan kan kuana. Ngam sobran abisi ta iti trabaho. Kasla ita. Rabi ita manen ang nakasangpet. Nakaturugan ni Junior. Delia, umayuman kitaan ni Junior. Apay, auntie! Anya tinapasama ki ni Junior? Partakam di agpataray. Nas ka na maitaray tayo sa ospital ni Junior. Mami. Nani. Ada kami dito ka ni dati manak. Diyak amo na apay ang napasamak na ito yung kwa na. Apay saan taan na amuan nga agsaksakit gayam ti anak ta. Anya tinapasamak kan kwa na. Nasayata nakasublikan, lakay. Wen bakit? Napan ko la inala dagiti gamit ti anak ta. Ken daddo mapay ang mausar dito ospital. Ket, kumusta ni Junior? Nasaya atan ti kasasaad na sigon iti doktor. Awan tinas ka na pagdanagan ta, kun iti doktor. Basol ta na ito bakit? Nabaybayan ta ti anak ta. Intalag ta iti mga aywan kan kwa na. Ngam saan namit gayam nga aywanan. Kasta ti ko na ti kaaruba ta anang palpaliw kan kwa na. Anya? Idi pa'y laeng kano akayat na ta makasarita dahi di akaaruba ta. Ngam saan na ta amaranaan. Ken nagamak nga mga numang parnoy laang iti apa. Lakay. Manipod ita. Nasken nga ipaayantan iti panawin ti anak ta. Gapo ta talaga na baybayan ta. Ket ni antim. Lading itak. Tadyak kayaten nga agyan pa iji balay. Ngamin, kwarta lang ti amuna. Saan na nga impatid ti anak ta? Owan nga rod lakay. Nagsasaong amin ni Auntie. Nasaya at latang mo ti kasasaad ni Junior. Nga baliktad mo't gayam. Wan nga rod. Manipod ita. Santan abaybayan ni Junior. Sana bali na sa anak ang maipromote iti trabaho. Basta maikak iti panawan ti anak ta. Nasaya at launay day taan nang nagkuken ka. Bakit? An-anwan ta tidak kala sweldo ta. Numapukaw ta man ti anak ta. Oh, Diyos ko. Pakawanin na kami kuma. Tanabaybayan mi ti anak mi. Manipod ita. Ipaayantan iti panawon ta ti anak ta.
An-anwam ti ado a kwarta, no mabaybay amat ti pamilyam. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo, iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panagtarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.